Кандайсыз? Аябай жакшынакайсыз го. Тектин аты менен барат. Сизди көрүп эле сразу нур чачты го. Коюңузчу. Чын. Анан атайын келди, тияктан беремин дейт. Эмне бул жакта жалгызсырап? Hayır. Emine oturasın. Geliyor. Билдиңиз? Ha sen emine? Саламатсызбы? Аябай жакшынакайсыз го, басканыңызды эле койдум. Жантырчы. Чын аябай башкача экенсиз. Koyçay. Ay Gülmira. Ay emine oturasın kırıkanda kalacağında. Dur. Апа, аябай жап-жаш, жакшынакай апасыз го. Koyç. Rahmat ayla. Baby canım menin hiç kaçan korkup Koçağıma gel, gel Koltuk taşıp seni menden teker ötem cer Cüde atasın he? Taştaki toltura battaqtı çılabapsın. Ay altınım, süz ya. Senin koluna hiç nerse gelbeydi de ötkönleri razet etsem de ne oldun? Tokka tartılıp ölüp kalayım dedin ba. Ey sen kolundan gelgen nerseler jasaçı mına bettingini aytayın Sayızbek. Kolundan bok da gelbeydi sen. Nasıl jasan? Bunun içine kemalдар koyup atat. Ой! Assalamualaikum. Александр кандай жашын? Ай, үйдө кафел чаптап атам эле. Чаптасам эле түшүп калат. Бир жакшы килейлериң барбы? Ооба бар, мына моуну сизге сунуштамакчымын. 100% чаптайт. Өлө сонун клей. Титан деген. Аябай жакшы чаптайбы? Ооба. Ай, ушундан анда көп эле берчи дети, жаман каттындын оозунда чаптап салайын. Çaydım gelmez gelinde Adırlı dur Стоп! Эмне деген? Танайны, эмне деген? Эмне деген? Эмне деген? Обон! Илимар, тура эмес жерде отасың сен. Барчы, жака барчы. Даярсыңбы? Ооба. Эртең ырым жазабыз. Рахмат. Салам алейкум, кандайсыңар, майыктайдыңдар. Могу ютубка канал ачкам, ата ошол жака жазылып койгула. Нанда өтүп баратканда эле подписаться, ноль басып койсоң эле подписан деп коет, видеолор чыкканда көрө бересиңер. Салам алейкум, ата. Жазылып койгула, ат ушул эле. Көңүл